adabu ya mbere Allah subhanahu wa ta'ala yababwiye ko batagomba kumuzamuraho ijwi. Ariko se niko tubaniye ba imamu bacu, niko tubaniye abayobozi bacu? Allah nubireba, twibyo tubona hari igihe tuvuga ngo ya Allah babarira abagaragu bawe kubera ko hari igihe byo bakora baba batabizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sharia TV, ishakiro ry'ubumenyi bw'idini ya Islam. Alladhi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا من عذاب عليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الطائعون. يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Gushimwa, ugusingizwa bikwiye, ukugaragirwa bikwiye Allah subhanahu wa ta'ala. We watuyoboye iyi nzira y'umucyo, inzira y'ukuri, inzira ibereye buri kiremwa, ariyo nzira ya Islam, inzira idafite icyuho icyo ari cyo cyose cyatuma uyiriho ashidikanya. Kubw'umuremyi wawe Allah subhanahu wa ta'ala aratwibutsa ko ari we waturemye. Ariko nanone Allah subhanahu wa ta'ala nubwo yaturemye yaduhaye n'icyerekezo. Aratubwira ati: wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ati ntacyo naremeye amajini n'abantu uretse kugira ngo bangaragire. Avandimwe duhuje ukwemera, nagira ngo twongere twibukiranye ku budasa bwa Islam, ku gaciro kayo, ariko kagaruka ku bumuntu idutoza. Rasulu sallallahu alayhi wa sallam aratubwira ati: la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Aha intumwa y'Imana irimo iratwibutsa ko uko twakwigamba kugira imani kose, uko twakwigamba kuzamuka mu nzego zo kwemera, iki gikorwa kitabanje kuturanga, ukwemera kwacu kuba kurimo ikizinga. La yu'minu ahadukum, ntazigera agira ukwemera umwe muri mwe, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, kugeza ubwo wowe cyangwa yazakundira mugenzi we icyo akundira roho ye. Aha Islam iraturinda icyitwa ananiya, icyitwa kwikunda n'ubwibone hagati yacu. Ariko nanone Allah subhanahu wa ta'ala arongera akatwibutsa, atubwira imibanire y'intumwa y'Imana n'abasangirangendo be. Agira ati: Muhammadu Rasulullah walladhina ma'ahu ashida'u 'ala al-kuffar ruhama'u bainahum. Aha Allah subhanahu wa ta'ala aratubwira uburyo bari babanye iki gihe, abasangirangendo babanye n'intumwa y'Imana, aho atwibutsa ko bari abantu bagirirana impuhwe. Nanone
Rasulu sallallahu alayhi wasallam akongera akatubwira ngo mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu aljasad tadaa lahu bisairil huma wal bisair wa bilhuma. Allah subhanahu wa ta'ala rero nyuma yaha y'iyi hadith yongeye kutubwira ati innamal mu'minuna ikhwa. Kubera iki izi aya zisuka na hadithi zikisuka? Atubwira ati abemeramana ni abavandimwe. Imibanire y'abavandimwe twese tuzi ikiyiranga, ariko Rasulu sallallahu alayhi wasallam utubwira ngo urugero rwiza kuri ba bandi bemera ni nk'urugero rw'umubiri umwe. Iyo umwe muri mwe ahuye n'ikibazo, mugenzi we arahungabana. Uko ni nako bigendekera umubiri. Iyo usitaye wifata ku mutwe, nyamara ino ari ryo ryabasitaye, ariko kubera ko umubiri wose ufitanye ubumwe, wisanga uhangayikishijwe no kuramira ubwonko, kandi ino ari ryo riri kuva amaraso. Bityo rero bagaragu ba Allah, ndongera kubibutsa nanjye ntiyibagiwe yuko kugira ubumuntu ari byo kuba umuyisilamu nyawe, kuba umwemeramana nyawe. Aha iyo tuvuga kugira ubumuntu, bavandimwe b'Isilamu, ni ubumuntu budashingiye rimwe na rimwe ku idini, reka mba ariko mbivuga, budashingiye ku bundi bwibone wagira, ubwoko, akarere n'ibindi. Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala aturema yatugizemo amahanga menshi kugira ngo tubashe kumenyana. Ntabwo ari ukugira ngo tuvangurane, ahubwo kwari ukugira ngo twese tufatane urunana ku mugozi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ahagira ati wa'atasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Gufatana rero ku runana ntimwabigeraho mutabanje kuba abantu batahiriza umugozi umwe. Bagaragu ba Allah, hatinze rero uyu wari umunsi wo kugira ngo twibukiranye kugira ubumuntu. Ntabwo ubumuntu buzabaho hatabayeho kubanza kumenya uwo uri we. Ese tujya twibuka ko ari twe Allah subhanahu wa ta'ala yavuze mu bipimo bitagaragaye ku bandi, aho agira ati wa ibadur rahman, abagaragu ba nyir'impuhwe ni bande? Ni ba bandi bicisha bugufi kuri bagenzi babo. Wa ibadur rahman alladhina yamushuna ala al-ardi hauna, ni ba bandi bagenza make, baca bugufi, borohera bagenzi babo. Kubera ko ni woroha, rimwe na rimwe ushobora kuzabonerwa, Allah subhanahu wa ta'ala arakubwira uburyo uzitwara muri iki gihe. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Uramenye mu Islam, ntuzabe impangara ngo hangara igihe ugeze mu bibazo. Oroha, gira ubumuntu. Nugera hakomeye rero, menya ko Allah akubwira ati nuramuka usagariwe na za njiji. Allah arabita injiji. Nta kindi uri bubabwira uti salaman salama. Nta kindi ngewe ngamije amahoro. Guca bugufi kwanjye ntabwo ari ukubera ko ntafite intege, ariko nanone ntabwo mfite kukwihoraho kubera ko ibyo ukora rimwe na rimwe bishobora kuba ari ubujiji. Alladhi, akongera akatubwira sifa ya kabiri ko ari ba bandi nanone bamugaragira amanywa nijoro. Sifa ikurikiyeho bagaragu ba Allah ni uguhora dutakambira Allah subhanahu wa ta'ala. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام.
mu budasa bwa Isilamu ni uko umuntu nubwo yaremwe agomba kuzirikana uwamuremye, akamenya yuko agomba guhozaho gutakamba kugira ngo amurokore ahakomeye. Aha hakomeye tuvuga ni ku muriro wa Jahannam. Allah awuturindishije ibikorwa byacu byiza duhoza. Bagaragu ba Allah, ndagira ngo nongere mbibutse ko ntushobora kugira ubumuntu ariko utagiriye bagenzi bawe impuhwe, byaba ari mu mutungo, byaba ari mu mbaraga zawe. Kubera iki? Kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ni utubwira ngo wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum. Allah subhanahu wa ta'ala aratwereka ko nanone kugira ubumuntu ari ukugira igena ugena mu mutungo ubona cyangwa ufite. Uwugenera babandi batagize umwuga gusabiriza. Hari abagize umwuga gusabiriza, yewe bo batabona ko ari n'igisebo, ariko Allah subhanahu wa ta'ala ati menya ko mu mutungo wawe hari imigeno kuri babandi batishoboye no kuri babandi baziririjwe kugira ubuzima bwo kugira umutungo n'ibindi. Aha turavuga abagororwa, abarwayi n'abandi. Aha rero ni hamwe mu hatuma umutima wawe ubasha kugira ngo ugire ubumuntu kandi ubashe kugenda kuri iyi si wumva ko uyifitiye umumaro. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون الطائعون. عباد الله، يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. bagaragu ba Allah, turusheho gushimira Allah subhanahu wa ta'ala, we wagennye iherezo ryiza kuri babandi bamugandukiye ukuri ko kumugandukira, ariko nanone tuzirikana ko yanagennye n'iherezo ribi kuri babandi bumvishe bakavunira ibiti mu matwi. Ndongera kubibutsa nanjye ntiyibagiwe ko tugomba kurushaho kugandukira Allah subhanahu wa ta'ala kugira ngo ejo bizatubere imperekeza nziza. Bagaragu ba Allah, ndongera mbibutse uyu murongo ari nawo nsorezaho. Allah subhanahu wa ta'ala aha tubwira ati yemwe abemeye mutinye Allah subhanahu wa ta'ala ukuri ko kumutinya, kandi muramenye ntimuzatabaruke mutari abayisilamu nyabo. Kubera iki aya ariyo nsorejeho? Ni ukubera ko kugira ngo uzagire iherezo ryiza ugomba kuba wararanzwe n'ibikorwa byiza. Muri ibi bikorwa byiza harimo icyo kuba umuntu ukagira n'ubumuntu. Kuba umuntu bitandukanye no kugira ubumuntu, kubera ko wa minal jinnati wa nas, no mu bantu harimo amajini, harimo abantu bakora ibikorwa subhanallah, iyo ubirebye ushobora kuvuga uti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ariko bagaragu ba Allah subhanahu wa ta'ala niwe utwibutsa aha atubwira ngo wala tamutunna ila wa antum muslimun, kandi muramenye ntimuzigere mutabaruka mutafite ukwemera nyako, mutari abayisilamu bimbonera. Kubera iki abayisilamu bimbonera? Kandi imbere Allah subhanahu wa ta'ala yatangiye aduhamagara nk'abemeramana. Kugira ngo ugere ku rwego rwo kubemwemeramana ni uko ugomba kubanza ukaba umuyisilamu mwiza ukora ibikorwa byiza.
ugomba kuba wujuje inkingi eshanu za isilamu, ugomba kuba wujuje n'inkingi esheshatu za imani, ukabona kuzamuka mu rwego rugukura kuba umuyisilamu ukaba umwemera. Ntabwo ari ibintu byoroshye rero bagaragu ba Allah, ni ibintu biharanirwa. Ni nayo mpamvu mu busabe bwawe iyo usaba husnul khatima ugomba kubanza ugagaragira Allah, ukamwambaza uko bikwiye kandi ukumva ukanumvira. Bityo rero bagaragu ba Allah, ntabwo bizatworohera kuzatabaruka turi abayisilamu nyabo ku bwacu mu bikorwa byacu bimwe tukibikora mu bwibone, tugitanga sadaka tukayirenzaho amagambo kanaka imamu yafashije ukumva ko atari wowe washakaga. Izo mpaka turazifite amanywa nijoro, ariko ikiri budufashe muri byose ni ikihe? wa atiyu llaha wa atiyu rasulu wa ulil amri minkum. Ibi byose nta jama itagira umuyobozi. Jama y'uyu musigiti umuyobozi wabo aba ari imamu. Iyi misigiti yose ibikuriwe n'akarere, igakurirwa n'umujyi, igakurirwa na nyakubahwa mufti w'u Rwanda. Ariko twebwe hari uburyo tubihengeka tukabyumva uko dushaka. Bavandimwe b'Isilamu, kugira ngo tugire ubumuntu nuko tugira kumva twumvira. Tubirebere muri aya Allah subhanahu wa ta'ala yahaga disipurine abasangira ngendo be, ababwira ngo la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi. Ese twe niko tubayeho? Ubumuntu ntabwo aha ababwirwaga n'abasangira ngendo kugira ngo babashe kumenya uwo bari kumwe nawe nuko bamubanira. Adabu ya mbere Allah subhanahu wa ta'ala yababwiye ko batagomba kumuzamuraho ijwi. Ariko se niko tubaniye ba imamu bacu? Niko tubaniye abayobozi bacu? Allah nubireba, twibyo tubona hari igihe tuvuga ngo ya Allah babarira abagaragu bawe kubera ko hari igihe byo bakora baba batabizi. Bityo rero bavandimwe, ndasoza nsabira amahoro n'imigisha intumwa yacu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, nkuko ari itegeko Allah yategetse agira ati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونحن معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا الشر يا رب ما قضيت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت، وبارك لنا من الخير فيما أعطيت. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونتوب إليك ونتوكل عليك في أمورنا كلها يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا واقض حوائجنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك رزقا واسعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وإيمانا كاملا يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك أنت التواب الرحيم. تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وتوبتنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.